کتن بن کنترولا اسایشê de. Agirbesta hirtimî jî li dar e. Piştî çend rojên şer navbera asayîş û çekdarên bervaniya niştîmanî de xelk vedigerin malên xwe. Piştî gojhêla asayîşê ve hat ewlekirin. Xelkên taxê bi vegerê kêfxweşin û hêvî dikin ku rewş aram bimîne û dîsa şer dernekeve û careke din ji malên xwe dernekevin. الحمد لله هلا مبسوطين برجوعنا على بيتنا. سپاس خودان را ام نها پر کیف خوشن کو ام ودگرن مال خو روش نها باشه آرامی هيا مروف کیف خوش دبه دما ودگر مال خو براستی چهار روزان ام پریشان بون خودی بسر تو کسیده نین الله لا يعيدها على حدا ان شاء الله. Hêzên asayîşê niha xalên xwe li derdora taxê nemazej aliyê başûr ve bi ewle dikin û di amadebaşiyê de ne. Asayîş dide zanîn ku ew bi agirbestê pabendin, lê heye ji alî çekdaran ve were bin pêkirin. Her wiha dibêjin ku parastina xelkên taxê êdî ji erkê asayîşê ye. تاخ بگشتی هات رزگار کردن دسته اولکاری هم درین دیا ملت جی بکیف و خوشی درباسی تاخا خود بن ته پزگریک و ته پفچون هات د حاره د نمایا یعنی ملت نهاد و به محل جی همیجی کیف و خوشی جی هاتن وکرن دیسا جی هم دبیجن شخوا دکی جان ملی د گویری شوره سرما اما کی هزن اولکاری هم درین امی پارسنا جواگا خوب کن دکو جواگ جی د انا و آرامی د جیان بگی بۆ çend rojan şer li Qamişlo berdewam kir. Piştî destwerdana Rûsyayê û bi çavdêriya fermandariya giştiya Hêzên Sûriya Demokrat agirbest hat ragihandin û li gorî rêkeftinê taxên Tay û Hilko dibin destê asayîşê de dê bimînin. Hêzên asayîşê tevahiya taxa Tay kontrol kirin. Çekdarên berevaniya niştîmanî jî lê neman. Xelkên taxê jî niha vedigerin malên xwe. Lê ji hêleke din de agirbest tevî gohatiya ragihandin hêzên asayîşê di amadebaşiyê de ne. Heye were bin pêkirin. Her çi qas çekdarên berevaniya niştîmanî dê bi vê agirbestê pabend bin dibin çavdêriya Rûsyayê de ew jî di rojên bê de dê diyar bibe. Ekrem Salih Kurdistan 24 ji taxa Tay li bajarê Qamişlo.